Алматы технологиялық университеті Қазақстанның үздік жоғары оқу орындарының бестігіне кіреді. Білім беру нарығында 65 жылдан астам табысты жұмыс атқаруда. Меня зовут Сандра Андрей, я студент Алматинского технологического университета, факультета дизайна, технологии текстиля и одежды. Наш университет один из 5 университетов, в которых есть данная профессия. Сәлем достар, менің есімім Данияр. Мен Алматы технологиялық университетінде экономика білім беру бағдарламасы бойынша оқимын. Бұл мамандықта сіздер бизнес жоспарларды шешуді және оңтайландыруды үйренесіздер. По образовательной программе «Ресторанное дело и гостиничный бизнес». Сегодня я и мои одногруппники покажем вам наш учебно-гостиничный комплекс под названием АТУ ИН. В нашем университете очень сильная практическая база. Например, сейчас я нахожусь в гостиничном номере, где нас обучают всем тонкостям обслуживания в гостиничном бизнесе. In my studies is the possibility of intellectual growth, and this is what I'm trying to achieve with the help of this diverse program. АТУ – сенің жетістікке жеткізер жолың.